okutendeka abashomesa okukukorirwa mu district y'Isingiro kandi okutebeekanisibwa aba Science Teaching and Innovation Africa n'aba Ruwigi Gwisani Foundation barikushagikwa Ministry y'ebyobwegyese. Bamba begesa life skills ezibaratware abegesa mu mashomero gabo bakabegesa okuba kubasa kubaho na 21st century skills ninga skills eziba kubasa kukosa omurembo ogw'okuturumu. You are dropping out of school etamu zitakakwire abozo nico chumwe konka tuiza tusanga ngo abo yene life skills for example nke ya critical thinking ninga so mwana okugera okoresha omutogweye teka kana bena afuna challenge for example omuka mama karabati ne school fees kana yiri kimanya ngutayine school fees nsemeriye koresha bukoryo ki bwo kugira ngo ayisomero ntateganiseho. Abantu bagira ngo nibenda bashomesa babo borugo bw'amazumo kushomesa beji okwega kweshariramu no kweyikerezamo no kubabo bujunanizo bwa nyenzi. Kokati ejemi ogaskizo twashomesa naho abana kugira ngo batandike kweyikerezamo abana bege kumanya ngo okuba omwebembezo no batandiko y'umwana muto kwegesa abana bo kugamba kwegesa abana okutandika oza clubs kugira ngo omwana kwara ashobore yazo omfurdi kukwano rako kumutandika za sako ombyanga by'umuka oshanga omwana ine skills zo kubasa kutandika sako abashomero mu shomero. Abashomesa batendekirwe nibagira ngo kutendeka oku kwizira omukiraho kwegesa abana kuba bo bujunanizo bwa nyensya eri enshonga nkuru omu mashomero. Tugamba kintu kya clubs twashanga ngo omwebembezi wa club yona nebasa kuba nka sculpture union ashemere kuba nagira ubujunanizo bwobwe kugira ngo at least arebeke ngo club ejo yabaho aza muringo ki club ejo nabasa kujiwera kurebeka ngo members bakanya. Omuganda Right Honorable Dr. Crispus Chiyonga omwezi wa kabiri w'enganzi y'ihanga higire bakuru b'amashomero okwegesa beje bintu bya teknolojia nkagumwa ha muringo gwo kuretaho bwegese busya obw'omutindo mu ihanga. Obutumwa bwa Crispus Chiyonga bushomerwe Michael Mawanda omujwekira hakuja guzizoba ry'amashomero g'abantu buntu kandi emikore biro mu kishayi kya Nyakasanga omuri Nyamwamba Division Kasese Municipality. To embrace technology responsibly while strengthening digital literacy, innovation, and cyber security. Government remains committed to strengthening public-private partnership in education. Private education is not an alternative to government education. Naye nakubadde tusomesa tukyayinamu bingi ebitusomooza. Ekisookera ddala nga ffe private schools naddala primary section abasomesa baffe baba tutte nnyo mu government ffe ne tusigalirawo ng'ate luli teaching training institutions zaali zifulumya abasomesa naye government yazistopinga kati tetulina abasomesa. Right Honorable Benson Kure enganzi y'obusinga bwa Rwenzururu ayanjurira abantu abakwa omusinga yatongwize hururu y'okurwanisa obutashoma omu kyanga. Obusinga bwa Rwenzururu is working with everybody to ensure that we increase and improve education in this area. As you are aware, in 1982, Omusinga declared the day of the pen, declared that we should leave forceful ways of solving problems but start using a pen. And every 15th of August, we celebrate this day. That government creates an education fund that can easily and cheaply be accessed by approved schools for purposes of supporting smooth implementation of the new curriculum and infrastructure development that's now a deserving innovation but expensive to execute. Omuganda bejo mu mashomero barabwirwe kwejumbiro mu mirimo y'emikono hamwe n'ebya science mu kurwanisa ibura ry'emirimo. Ebi bigambirwa hakurambura umurimo gwo kwombeka kashaga Masidi School mu Ryantonde. Twina kwezija abantu material yemu nayo yakuna design za jaburo kati omwana ino mulimo guno mutwe talifa bwavu toli mwavu mutwe ki
naye ffe tukusomesa omwaka w'omulimu agenda akole engoye ezo atunde afune ku ssente. Kabiculamu eno ebisinga tubikola na mikono. Nti kakati wabeewo activity ekolebwa nga ya mikono, tetuli nnyo mu bintu bino byatuula wandiika nga ffe bye twakolanga kubanga byatuleeteranga okubanga nkuraminga. Omukurambura okw'abeegi bashabirwe okwetantara ensonga z'omubonano. Research ekozwe Reverend abaziire mutushweza abaishiki biitu bakiri bato. Research erigira idwariro yitwa Sambya neyoreka ngu hata batandikire kutunga abaana bingi bakuva mu secondary school binega bagiye kukyeza kanakago omwana nayononeka kiba kibi foba otunyiiziza kubanga ffe tuba tumukuge bulungi ate gwe n'omwononere. Abaana bano babeera ku ssomero emyezi 3 tucekinga tukola medical checkups. Ebiseera ebisinga bakalkuliti tubakwata bankava waka. Kashaga Masidi School rwahatirire aha bucweka 8 harigana kuhwa kandi neriza kumaraho biliyoni 3 n'obutonyezo 9. Kumpereza obwebembezi muwinza kukwatanisa nimwe nkoperi masitogu atungwire omwanya ogu nanye niza kubegeitaho omwanya gwitu gwa Kashagama gugenda mbere. Gasha kwa Ruth Nwamanya, Gerbert Muhanguzi na Sande K. William.